Svi znamo da se Pariz smatra jednim od najljepših gradova na svetu, da je to grad svetlosti i ljubavi, ali ono što ne znate jeste da postoji jedan sindrom koji nosi naziv upravo ove prestonice. Pariški sindrom je termin koji se prvi put u medicini i psihologiji javlja nekih 80. godina prošlog veka. I uveo ga je japanski psihijatar Hiroaki Ota, koji je tada, živeći u Parizu, primetio da japanski turisti po dolasku u Pariz razvijaju tegobe poput vrtoglavice, anksioznosti, depresivnosti, a neki od njih bi čak upadali u psihotično stanje kada bi se javila paranoja da ih grad odbacuje. I šta se zapravo desilo tim jadnim ljudima? Kada kao turista dođete u Pariz, imate ogromna očekivanja, ste ceo život slušali da je to najlepši grad na svetu, toliko sofisticiran, toliko prefinjen. I onda doživite jedno ogromno razočarenje kada grad ne ispuni vaše očekivanje. Jer su vas dočekali gužva, đubre, buka, neljubazni konobari. Taj kontrast između očekivanja i realnosti može biti nekada toliko potresan da može dovesti do svih onih tegoba. Jedna zanimljivost koju sam pronašao jeste da je japanska ambasada u Parizu čak imala i telefonsku liniju putem koja je pružala pomoć japanskim turistima koji su imali pariški sindrom.